što ima ljudi, Conkis TV ovde. Nakon dužeg vremena sam odlučio da snimim klip. I danas ću da vam pokažem šta, kako da skinete i instalirate Farming Simulator 2013. Samo slušajte ovo. Ne sam ovo zbog copyrighta. Ništa, odlučio sam da snimim klip posle dužeg vremena. I to sam odlučio da snimim kako da skinemo i instaliramo Farming Simulator 2013. Odlučio sam da snimam malo i GTA 4, mislim da bi bilo to zanimljivo, ne znam, ajde pišite dole u komentarima stvarno šta biste volili da snimam, pošto imam tu neke igrice, nešto bi tu poskidao, igrao bi nešto, možda Call of Duty 4, multiplayer, šta znam, Minecraft ne igram, ali baš nešto mnogo, ali možda. I tako to, ovo Dota, to ne igram, to sam skinuo malo probam, igram LOL ponekad, ali mi se to ne snima, ne znam, ajde pišite mi tu šta da igram ja i to. I da se im bacimo odmah na klip, znači prvo što treba da uradite je da otvorite ovaj pretraživač, unesete ovaj link koji sam ja dao, imat ćete tamo u opisu ovog klipa, onda idete samo get this torrent, kada kliknete tu, idete ovo launch, da vam se pokrene torrent, mislim da svi to znaju i onda izaberete gde da se skine, ja sam ga već skinuo, meni je tu negde. Izaberete u kojoj ćete particu i u kojoj ćete, i to sve znate već kako ide. I kada to sve skinete, imat ćete ovako jedan folder, imat ćete ovo kao u Diamond Toolsu, da morate skinete Diamond Tools, tu ću vam dati link u deskripciji, skinut ćete ovaj Diamond Tools Lite, to je ovaj plavi, i to ću staviti link dole i dobro, torrent vam treba, to očekujem da svi imate, ako nemate i to ću da dam link, ajde, da ne bude znate, bit ću profesionalno, maksimalno. Ja ga u torrentu, sam na Google i tu ću vam dati link, nebitno znači ne ovaj nego ovaj dole skinete. I kada mi sve to skinem, lepo ćemo sve imati i onda idemo ovde, ako vam ne stoji ovako, ikonica za Diamond Tools, idete desni klik, open with i onda izaberete Diamond Tools Lite, ako ga nema ovde, izaberete ga ovde. I tu kad kliknemo, ili ga samo prevucite u Diamond Tools, idemo da otvorimo ovo, da krene auto run, idemo dvoklik, idemo na install game, da instaliramo igricu, naravno, ovdje idemo yes, izaberite jezik koji ćete, svi znamo engleski, onda ćemo engleski, next, ovdje idemo accept, naravno, next, onda izaberete ovdje custom, znači da stavite onu koju ćete particiju, to ja neću naravno na C, nego ću na D. Zašto su na C Windows failovi, dobro, i samo cepamo install. Ovo će sad potrajati, ne znam, neće nešto dugo, ali ja ću to vidjeti da ubrzam, tako da vidimo se za nekih 5 sekundi. I evo ga, znači pri kraju smo, instalira se DirectX, znači to ako nemate uz grafičku, ja mislim da sve to imam, ali eto, neka se instalira, prosto nisam mogu ni dobiram da hoću da instaliram. Instalacija se bliži kraju, znači morat ćemo da blokiramo ovu igricu u Windows Firewallu. Znači šta sam zaboravio? Zaboravio sam serijal, mada mislim, nadam se da ima u ovdje, samo sekund. Trebalo je ovdje da ima, zaboravio sam da kopiram. Sam je reci da nema, dalje moguće. Dobro, sad ću da vam nađem, pokazat ću vam kako nađete iz serijala. Prvo što treba da radimo jeste da otvorimo control panel, kompjuter, znate već tu, i kada otvorite control panel imat ćete Windows Firewall. Da se vratimo, evo ga Windows Firewall ovdje, tu kliknete, izaberete ovo prvo,
Ne. Što ja ne znam što sam, ubao sam stvarno, idete na Advanced Settings. Kada kliknete na Advanced Settings, idete ovo Inbound Rules, tu kliknete, izaberete na New Rule, znači izaberete novo pravilo. Ovo nam je program, ostavit ćemo kao program, izaberit ćemo Next i sad ovdje treba da idete tu gdje ste instalirali u tu particiju, da izaberete Farming Simulator, ja sam ga stavio na D, ovdje trebalo, jeste, evo ga ovdje, izaberete i ovaj, znači oba ova fajla, idemo prvo prvi, kad ste izabrali Next, idete ovo block deconnection, da se blokira to, ovo sve ostane štiklirano, napišete šta znam neko ime, simulator, bla bla bla, nije bitno, i finish, i sad idemo još jednom, ovo mi je ostalo upaljeno, idemo opet new rule, izaberemo program, odnosno ostavimo na programu, idemo next, izaberemo onaj drugi, to je ove dole, to smo izabrali, idemo next, block the connection, idemo next i opet simulator 2, finish. Sad kad smo to sve uradili, ovo se lepo zatvarate i sad se opet vraćamo na pretraživač. Odemo na Google, kucamo serials serials.vs izvinjavam se, meni je ovo blokirao ovaj glupi nod. Šta treba da uradimo? Treba da odblokiram nod. Ovo je iskreno neprofesionalno, tako? Nisam ovo profesionalno radio. Ali dobro, nije bitno, ovdje već ukucamo Farming Simulator. Me nervira ovaj kabel od ovoga i onda ne mogu ukucati lepo. 2013. I sad ovdje vidite onaj koji ima najveći rating. To je ovaj od 74%. Mrš. I ti isto. Ne download nego serials, ovdje kliknete i serials, evo ga, znači samo idete ovo i ctrl-c ili desni klik i copy. Pošto smo to uradili, idemo da otvorimo Farming Simulator, ja ne mogu da otvorim preko Camtasia, zašto me ona snima samo dok nisam u igrici, znači mora se prebaciti na Fraps, vidimo se za sekundu samo da to uradim. I evo nas ovdje, znači pri prokretanju igrice, pojavim se ovo da unesemo ovaj product key, idemo samo ctrl-v, desni klik ili paste, idemo samo next, your product key is valid i to je to, ok, krećemo sa igricom. I evo nas, kao što vidite, sve ok, sve radi. Tu smo sada ušli, samo da vam pokažem da ono radi, ja sam vidim ovo, bla bla, samo start, ne idemo nešto između, normal, ok, start. Ovo sačekamo, čisto bih pokazao da vidite da sve radi. Šta ja mogu vam da preporučim? Mogu da vam preporučim da se subscribe-ujete na ovaj kanal. Zašto? Zato što bude ovih ovako nekih tutoriala. Pa bi mogao snimati malo, snimit ću igricam, znači ja stvarno to planiram, evo sad sam nešto raspoložen, baš ono da snimam u tome. A me nešto mrzelo ovih dana, izgleda da ja to samo snimam kad sam bolestan, tako nešto. Ovo mora se promjene ova podešavanja. I uglavnom evo to sad, da mi ja to ne pokazujem. Znate već kako to sve izgleda. I ovdje ja da ovo obradim. Pa mogu bi danas odmah da snimim malo GTA 4. Ne znam da snimim neku sprdnju ili šta vi mislite da snima. Mogu bi da snimim malo ono zezanje kao neko i to. Ništa ja ću otići to da razmislim. Sad ću ubacim ovo pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje da radimo. I vidimo se u sljedećem klipu i to je bilo to. I pozdrav svima šta ima. Ćao.